North Korea roi tu Kim Jong Un chuan a fanu Kim Ju A chu ama thlaktu ta na ruat niin South Korea Enthlatute chuan an parliament an thrila kumsom pathum mi vel Kim Ju A hian kumsang ni le som ni pahnia tangkhan apa chu athil ti na troyomin thlaka alo lang fo to thina ngai vena hlo tak tak na chu nikum September thla kha niin China a apa zin hazui ve a avoi khatna tan rampona wantlang thriata walau taka azin chuana ne South Korea Intelligence National Intelligence Service NIS te chuan thilom dan rang thlirin afanu hi sarkar thilti poimo atel tamtial tiala Kim Jong Un athak tuatan an voucher ti hi hairuala ni love antia NIS te hian February ni som niatranga nei Workers Party Congress sa nina engemotak an peto mai thei ninantar langa Workers Party Congress hi kumnga dana nei thrin hethubuat sailai February ni som ni pathum thleng hi chuan Kim Ju A hi ala in lan lo thunga apa Kim Jong Un ai ro chuan ramdang nena in lai chin na te ral thuam tele an ram din mun ba ka anin rel bol na chungchanga trum ni thua soi to kong sanga North Korea chuan ma so na sa hle ni na soya an kal le na tura nuclear le ral thuam dang an ngai poimo tur chungchang te asoitel bokane Workers Party Congress a Jong Un fanu in London le don lo hian ngai vena hlo chanchu an ram hroi le tu tur ani don chuan party a hian na sang vak lo po ni sela ni na engemotak an pek ton ringa ram hroi tu ni thei tu rom chu hein to khoma hian ni na an lo peto thrina Kim Jong Un ba ka hian apa Kim Jong Il te po chanvo pe ka neya Kim Jong Il kha kumsang khazakwa somreta party congress voirukna presidium military commission le party secretariat na pe kani phota kumni nuwa Supreme People's Assembly hanei trumin member atana laklu aneya anram hroi le tu turani ti khovel chuan a hrathiam ngala Jong Un phei chu ri rum thilin National Defense Commissioner post pe kania Workers Party Congress a hian General RC Bellikai ani baka anrama sipai kai hroi tu ber Central Military Commissioner Vice Chairman hanilea akai sang chak viau tinani chu North Korea media te chuan a hming hi anpuang zar ngai lova za om tak ti tele nopang mangai hlober ti te moin an soi mai thin apa Kim Jong Un hian ming lemle ni na lemin voin Switzerland le kha azuk zir to thina ni kha khati hun lai khan basketball tuipui MMT a chanchin chui let na tangin thriat the ania kumsang ni som pathuma basketballer Dennis Rodman chu anram tlo turina soma a han tlo tareng bokani kha hemitrum hian Rodman a hian Kim Jong Un an fanu nei thule a ming chu Kim Ju A ani thua soya hei hi khovelin a ming anga tun thlenga apom tak berania kumsang ni le som pathum hi apian kumni tura an ngai deuh ber bokane Kim Jong Un hian fa pathuma nei ti hi South Korea Enthlatute soi thrinania Kim Ju A hian u mi pale naw alanei bok nin an soya anaw hi mi pa nge mei chia te ro chu hriatani lawa au naw te hi engtin nge nom tu tengen ming ti zongjong kha hriatani lo boka au naw te chungchang hi engma puanzar ani ngai lo bok hetia Kim Ju A wantlang muwa ain lan bik tat mai hi atir te atangkhan engemotak chuan ro manani yang tirin na ngala wantlang muwa ain lan na masaber chu sang ni som ni pahnia khanania apa in intercontinental ballistic missile an siam tharber ain diktrumin azui vea hemi nu hian apa bula alang ve fo atira tak chuan South Korea intelligence te chuan hetia Jong Un an afanu a roi chan hi dictator ne lomzo kanga inlan tira tumna an ngaya rampona zin chua thlengina pa hi azui ta zela nikuma China sipai parade lian bera po khan mu aloni to boka wantlang ma a inlan hian asama thla thrina North Korea me chedanga chuan hei hi khap pum hlum top pania chubaka chuan anram me chetam berin an hak phak lo tur designer ko chuak thom no ain bel thrin boka
khovelin ria dana chuan Kim Ju ei hi kumsom pathum mi velania athang du veo bok kumina phei chuan apa aina sang to a hnunga kalto lovin arualin akaltrin nge ngeya thalak tambera Kim Jong Un a chau thu nei tuanga langthin kha a fanu haron tel tatlat mai hian makti po a hlo top theilowane chuba ka chuan South Korea lam soidanin juei wantlang ma a in landana hian anram kal phung rel konga engemo chen a in rol to tialang theya athule hla hi an ngai chang hle to bok ninan soi hetia wantlang ma a in lan tamta ke mawang hian South Korea intelligence te chuan Kim Jong Un a hian afanu hi ama thlak tu tan ruata ram kai roi konga anin cher tran meka engtika nge apa thla kang ti chu hriat ni lo ma se dictator ni turin a inzir meka ni antia Workers Party Congress a hian nina engemo tak peto turan ngai boka mase kan soita kang khan tundin hmuna chuan Kim Ju ei hi North Korea in to khomna poimo bera hian mu tur ala om velo thungani South Korea intelligence te thu soya hian rin ngam lo tur thil om nuala anram kai hroi le tura mei chian thlang hi ani theidon emni ti zona meka North Korea tanga aruka tlan chuak te phei chuan thilni theiani lowang anti hial achan chu North Korea hi mi palalna ania chu kumle khuwa an local to thin dan ania meichia te chu thui tak han thleng ve ma se aro relna fongchel tu tak tak ero chu mi pa ani thrina hian chin dan phung hi anram kal phung le anunzia thuk tak alain phuma chuba ka chuan Korean namdana rolo tu tur chu fa u berani thrina Kim Jong Un a hian an soi mangin fa upa bera mi pa neya an namdana tanga thlirin enga tinge afapa chu ti zona omeka an namdana tanga thlirin enga tinge afapa chu ama thlak tu tan hian ahman lo zo kang antia North Korea ram hroi tu te hian an mani thlak tu tur hi anin thlak nai ani lo chuan chuti mai main an soi chuak ngal vut ngai lem lo bokane North Korea din tu Kim Il Sung a kha na fapa Kim Jong Il a kha athak tu ni tur hian kumsang kha zakwa somsari pali vel dai to kha na lo ti chiang to nia soi thrin ania arukin anram hroi tu ni tur hian an chera apa abor soma a hriselna atlak niam to hnu kumsang kha zakwa somriat pali chowa khan anram hroi tu ani tur thu hi Workers Party Congress a na an pe in an pom chhota zel bokani kha anram hroi tu tura bel ruatani chung hi arei khop mai Kim Jong Un ero chu adang thung Kim Jong Il khan ama thlak tu tur hian Kim Jong Un a u te chu atira awau cher phota mase arinaya an lo neble sia wang tele hroi tu nitla ka angai lo wangin a hrisel na tlak niama stroke anei hnuwa khan Kim Jong Un a hi hroi tu atan aruat chop deuh chuk chuka sipai lama ton hriat nei mi lovin sipai general bellikai aron ningal thor maya akai san chak dan hian ahmalam hun tur kha chiang takin aron thrila ram hroi tu ni tura an hual le an puanzar hun hi ain rual de urenga kum thum hnu vel apa thin hnuwa an ram hruai na chu athok zui ta bokani kha Jong Un a hian thi mai halatum lowa Workers Party Congress na ya hian an ram hruai tu berni turin an General Secretary ate an la thlang zui zel boka tuna tanga ama thlak tu tur aruat to ni chuan aruka ati verinoma ani lo vek chuan apa le apu te thil lo ti to danang lo dewa ti aduni mai thei ti ngai dan om bokane mei chian ya wangin afanu hi anram hroi tu ni thei lowang ti chungchanga po hian Kim Jong Un a hian an hnam chin dan le kal phunga in tlemin a in herdang lam hret ti hria theya afarnu Kim Yo Jong chu aro relna nasang tak mai achel tira Publicity and Information Department a Deputy Director na thoka ramin rel bolna hian kongtam taka ain rolin anrama thilti theiber pahni na anga soi thrin ania Kim Jong Un a hian mi palal na le thunei na ram ti a hriat North Korea hian meichia te po din mun sang jok pe ka hrelem lo tialan tira
an ham chin dan lung kham zui em lovin ama thlak tu tan meichia a mangdon aniang ti ngai dan te om ve thei bokane North Korea hian hruai tu anin thlak don reng in then faina a thleng deuh ngei boka chumi pumpelna tan chuan ma taka ama thlak tu tur hi apuang ta hani mai lo mo ti ngai dan om le bok Kim Jong Un an thu nei na achel don phei kha chuan an boi ruviau maya chung kwa anin sam na sa hle ane Kim Jong Un apa Kim Jong Il khan nupui le mei hanei vedem duma lemchan thiam sung hiriminena anfa Kim Jong na machu atira anram hruai le tur hian a hual lok phota North Korea chuan general te chi ti tein alar man viau nge ne hruai tu ni tura in cherna po Kim Jong na makhan enge mo chen chu anei ve mana amai ro chu Jong na ma hian apa mit atlung zo talowa North Korea lal ni tura bel ruat tani atanga anram atanga tlan bawani na le athina chanchin hi alung che thlak ve mai bel ruat tani na hi kumsang ni le pakhat khan a hlo pum hlu me anti thrina hemitrum hian Dominican Republic passport le mangin Japan alua tuma Tokyo Disneyland chu afapa kumlimi tlopu yatum ninen soi aming le mapo pangziong ti manga Chinese strong chuan savom thau ti nanin amel nen zong a in me hle ne ti chuan jongna ma hi Narita International Airport ta anlo ti dingin a passport chu alem tian mu chuaka North Korea ram throi tu fa pa in dan lovin ramdanga luatum tina larzui ta hle boka apa chuan he thil thleng hi za thlak tak anram ti mual phona ngaya King Jong naman China tlo tura ruam manna anlo siam to te po ansut le veka great successor kan throi tu la ni le thei tur tia North Korea atol rel hovin anlo ngai thina chu heta tang hian about avek passport lem manga zinero hi chu an thil ti ngai lo ani lem lo thunga Bern Switzerland Kim Jong Un le au nau dang ten le khan jir lai po khan passport lem le ni na lem an mang veka aza thlak le amol pho thlak lai anga an ngai chu man chua ani na lai kha ani taber ome Kim Jong Nam hian Russia le Switzerland te le kha jir thina ramdang in rail bol danin angai dan a hruai na chen om boka chu apa ne na anin mu thiam lo na lian tak mai ani boka Kim Jong Il chuan kan ram hian in todel kan tum turani tin ramdang lakatranga tlat thana duwa aro rel thiam lowaleya a hun lai hian North Korea chuan Trumpui mit hi antokin anram chanchina a hreom lai ber an thleng hialani kha Kim Jong Nam ero chuan ramdang nen hian insum don na lama in zar zomang u China ram kaldan hi ayan ton theyang ti ngai dana neya apa athin rim na samai hei hi kan communist rin na phatsan na le akal zel na tura thil hlau om takani aloti saka ramdanga om nuwa an interview trumin Kim Jong Nam hian anram hruai na chungkwa anin ro chun chowa chuan thum lai main ro an rel tur chu asoi sel boka pa ngai taka thil ngai tua thiam tan chuan chuan thum lai mai chung ko pakhat han ron chu tor har deuh turani atia Kim Jong Un tan chuan huat thala deuh turani hebaka hian an chungkwa Kim Jong Nam hi paithak du na om boka anu sung heiri mi kha Kim Jong Ilapa Kim Il Sunga khan apom pui lem lowa Kim Jong Un ate u naw hring tu koyong huye ro chu atol rel pol zinga atlatluma Jong Nama Macau vela akhosak lain hruai tu ni lo turin an thlak fel diam towa kumsang ni le pathuma tang khan Jong Nama hi rampon Macau le Beijing ate akhosa de uber towa nuam tol na mun atlo fo thina China nen inzom na thuk de mayan nei nia soi thina ne ven himna an pek baka North Korea chu China ta na nokinemo thuoi lovin omta sela Kim Jong Nam hi an hruai tu thlak na tan an mangdo ne ti hi thu thanda na neya fa upa ber ro khom tu tur alo ni ve chia boknen Kim Jong Un tan chuan a hnok sak hle ti chuan kumsang ni le som pasari khan Malaysia khopui Kuala Lumpur thlona trum huna Jong Nam hi hriatna thazam ti chiatna tur manga beania
Achui tu te chuan North Korea Enthlatuten mei chapahni chu Japanese TV show inti derna lamchia lemchang turanga bumin hetur hi amhmaya anvanoi tira Kim Jong namahi athizuita atira North Korea chuan anti nilotiin phanasa hle masela khovelin ansul hnuba kanilove anti saka heng hun lai hian Kim Jong namahi CIA nena thokdu nanga soyani boka North Korea aphatsan dana wangin anaw Jong Un chuan ada thata ti hi pomdana ne hebaka hian Kim Jong Un hian thuneina acheltira khan inthen faina akalpui boka intelligence te chuan mi zathuma tanga zalivelin nunnan cha ninan soya North Korea hian nina sang tak tak nei hi om takanga anlan theilain anti fu lo vai chuan thina anai viau mai inthen faina athlen hian Kim chung ko zinga nunna chan anom nge boka Jong Unan thuneina acheltira khan ton thiat ala nei tlem hlea roi tu ni turin ancherei man lawani kha hewang hian apatea jangson theka chu Jong Una kai roi tu le aphena rorel tu beranga ngai thrinania mase Jong Una hian thuneina aron chuin ala noksak theidon ti ria eiruk nate ramphatsan le adanga puin athuneina ahli saka anpunate hi thitura chungthurel theina aneangin ka hlum ani zui tareng boka ammingle athalak te chu North Korea chanchin atanga nore vekane songthe ka thina hian Kim chung ko zinga po athuneina chu pui theitura no mani chuan Jong Un hian azua chuang lo tielan tire anti thrin hebaka hian apa Kim Jong Il khan sipai angai poimo hlea hei hi Kim Jong Un chuan thriatin Workers Party lama thuneina apekir lea hemi tur hian anrama sipai lalle challang tak tak te chu athian faya an army chief of staff lui riyong ho chu an ka phlum nia soya oma an defense minister lui hyong yong chola po ti hlum mania an chin thriat lova om ta te langsar tak ni thrin thom nei zui talem lo te po anom nuala Kim Jong Un hi hetiang lai hian kumsom ni pasari mi le kalania apa thural puite thut nuaya akun lo tilan tirna ta na manga anrama mitlem te in ansum lak luna poimo anchel tlat maite lakirna tan amang tel bokane inthen faina hi Jong Un huna chau khan ni lovin apa hun lai po khan athleng boka a hun a in her chu ma deu roi tu ni tura an hual to nuwa khan apatea anrama thilti thei ber dot tu anga ngai chu ani na li saka choltir aloni ve to boka Kim Jong Il phei hi chuan an kaldana fu lawa omin inthen faina hi anei deuzi thrina kumsa khazakwa somko chowa trampui mithi an ma chon rum khan an agriculture secretary chu US Enthlatute puin an thlai chin te cheturin mala antia an lo ti hlum to hetiang hian athu nei lai le athu nei ma tang hau toin inthen fai na alo thleng to thrina ne Kim Jong Un hian umi pa Kim Jong chola hanei boka rampona Eric Clapton concert tenin mu ani fo thrina King Jom nama ruai tu ni lo tura thuan ti tluk nuwa Kim Jong chola hi ni tura tam takin an ngaya ma se pai ro chuan a o manem ma e tin Jong Un mi zia tlom tum mi alo ani na te chu adu zoka athang ta Kim Jong cholate Kim Yo Jong le Kim Jong Un te hi nu le pa thu mun ko yang hu ye rin vek kan nia Jong Un tan nokin anom ngai lawani mele songtheka anman trumpo khan Kim Jong chola hi anau tan hian athok chuak ve ninan soi thrina ne tichuan Jong Un fanu Kim Ju ei hi an hruai tu ni le turani don chuan hun kal towa thilom dan thlirin atana noktur chu Kim Yo Jong le Kim Jong cholte an ni le rinania Kim Yo Jong I phei hi chu sarkara ani na asang tual Workers Party Congress a hian Deputy Department Director atangin Department Director a khaisan tirania Jong Un fanu te nena thu neina anin chu na te thisen chuana te ala chuak le lowang ti soi the ni lowangin chumi veng tur chuan Jong Un hian
ama thlaktu tur hi apuang manga buaina omlovin thuneina in hlan chon thei abei seiwanga niangem ti ngai dan te po om ve mek bokane emponi se Kim Jong Un a hian US ne na in biak na nei le a ramdang ne na in kung kai na thra zon chu athu pui pakhat ne a mase nuclear ral thuam cher lo ti vela chuan in ham buai hadu to lowa khovel hian nuclear ram neyanga min ngai to ro se ti hi amale afarnu Kim Yo Jong ite aw hla ber po ne a China poin ral thuam cher lo tur hian akar ngai tamek lowa Russia phei chuan an maso na hi afakom let lingjok ti thu te asoi chuak to a Kim Jong Un a policy nuclear cher ban san tummi alo na hian an ramtan ra thra achuang em ti chu hunin alarhil zel do na Workers Party Congress a an soidan phei chuan athalam zongin alain herzel tin Jong Un ro rel kumsom panga chung hian konghrang ranga ma an son hle an ti a kumnga local le tur phei hi chu mason na azuan hun tura an ruatane